Ngibingelele konke amagumbi amanamhlaba. Inkalakatha kuyikuzwana, kuyikusebenza ngokuzwisisana. Lokho okuyikho engikwenzayo ebantwini ngaso sonke isikhathi. Ingakho-ke njengoba nisithi sisebenza ngokuzwana, uma ngabe ngikubizile ngithi gijima uze ngapha, ngicela ungathathi isikhathi mhlobo wami, ngicela ugijime ubuye ngikulungisele izinto zakho ngokushesha. Ungadonsi izinyawo ngoba uma udonsa izinyawo nakho umsebenzi wakho uyadonsa. Phela singabantu asifani. Omunye umuntu uyamenzela into yakhe namhlanje kusase ivuke right. Kodwa kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ngithi ngikwenzele ngokusekudeni kungayenzakali bese ngikubiza esigodlweni. Ubuya mhlobo wami zilungise izinto zakho zihambe ngendlela. Ngokubana nami nginjena nje kusuka kungikhoste kakhulu ukuhlala ngilinde umuntu ongabuyiyo ajike uma engasabuya angasejike ekhuluma kwakhe kukathi mina ngikutshelile ukuthi kumele uyenze njani. Nangakho njalo isisho ukuthi nami nginje ngisebenza okusemandleni nami wonke. Kunabantu abanempilo zabo ezinzima kodwa sengihambe ngakunqoba. Nawo kuwe ngisazokunqoba futhi ukuthi impilo yakho ihambe kahle. Ukugqugquzela abantu ukuthi mangabe ubona ngathi kunzima akuphume nawo uhambe uyohlola ubone ukuthi izinto zakho zihamba njani, ubone ukuthi edlozini kumi kanjani. Ingakho ngoba kwesinye isikhathi kade sithola sidonsa kanzima uthola ukuthi kwatshontshwa inyongo emsamo ngokubana phela abatakati bagangile noma bacuya isithunzi sakho. Kuyadingeka ukuthi uhambe nawe ulungisise isithunzi sakho. Bese ngibuya kulaba abahlabayo, kakhulu uma uhlaba hamba uyohlola ngemva kokuba nohlaba. Kuyahlaba kade akumelanga uhlabe ngaleso sikhathi, kumele kube khona izinto ozilungisayo. Nangakho futhi uma uhlabile ngicela ukuthi linanzelele bantu bakithi amathambo alesi sifuyo osuka usihlabile, uhlabelwa umsebenzi osuka uwenza ukuthi kungabi khona ithambo eliphumayo ngokubana ithambo leliyana umuntu uyaphuma emumuza ngathi uye etoilet efika ngale efaka epoketini fike emosha izinto zakho. Thola ukuthi udonsa nzima nje yizona lezo izizathu. Kungesikhona ukuthi mhlambe wazalwa vele unebhadi. Akekho umuntu owazalwa enebhadi. Izinto zihambe nje zajika endleleni lapha. Ngiyaliqhuqhuzela abantu bakithi ukuba lihambe lehlola ngezimpilo zenu. Ungapheli amandla njalo ungabi nokugxeka. Mina engikudingayo ngidinga umuntu ozimiseleyo ofuna usizo. Angabe ngumuntu othi hhayi awuthi ngiyozama. Ungabuyi unedawuti kimi, ubuye unethemba ngokubana mina ithemba ngizokunikeza lona futhi ngizokuphilisa, ngizokunikeza le nto osuka uyifuna mhlobo wami. Ngabe kukhona bengehluleka khona ngiyakwazi uku-engage omunye umuntu ozokwazi ukusiza kuleyo nkinga osuke ubhekane nayo. Mangabe mhlawumbe ngisehluleka ukuthi hhayi le nkinga angeke ngikusize ngiyakutshela nje isikhathi sisasekhona ukuthi cha lapha angeke ngikwazi ukukusiza. Yingakho bantu bakithi ngiphila konke amagumbi amanomhlaba. Ndaba yemali esheshayo ikhona. Kudingeka wena ube ugezekile njalo ube nethemba, inhliziyo yakho nayo ihlambulukile, uyazi into oyifunayo. Singahlangana 0832066954 0832066954. Ngide abantu abaphile konke amagumbi amanomhlaba nephephe ngaso ngesikhathi abagulayo mabasinde.